Neli je živahan i razigran pas, a bome nije izgubio ni interes za suprotni spol, premda ga je vlasnica sterilizirala. Star je otprilike 5 godina, udomljen je prije 4 godine s ulice. Ja sam ga našla slučajno na povratku prema kući, tako da sam se zaljubila u njega. Privremeno sam ga uzela, ali ostao je za čitav život i tako će da bude. Kako riješiti po vašem mišljenju i je li to uopće moguće problem pasa lutalica? Pa naravno da je moguće u suradnji naravno sa našom državom i sa edukacijom ljudi da psi lutalice nisu nastali i pali s neba, da su oni našom krivicom psi lutalice, odnosno napušteni psi. I malo educirati narod da pas je stvarno najbolji čovjekov prijatelj i da treba se potruditi oko njega. Sterilizacijom ljubimac ne gubi na kvaliteti življenja. Svako drugo mišljenje nije znanstveno utemeljeno. Pored sterilizacije koju sprovodimo trenutno u saradnji sa organizacijom Dogs Trust iz Velike Britanije i druge mjere provoditi, znači edukaciju ljudi, vlasnika pasa, zatim preventivna cijepljenja, znači jako puno ima tu i država treba da radi svoj posao, znači jako puno stvari ima da bi se u konačnici taj broj pasa lutalica smanjio. Znači ne samo sterilizacija, ali svakako sterilizacija je glavna mjera u smanjenju broja pasa lutalica. Naš sugovornik otvoreno iznosi i one uistinu rijetke slučajeve kad sterilizacija može imati i nuspojave. Postoje neki neželjeni efekti koji se mogu javiti, ali samo kod određenih pasa. To su eventualno inkontinencija urina, ali to se kažem javlja vrlo rijetko i nije razlog da se kuja ne steriliši. Dr. Čustović još jednom podvlači kako pas zahtijeva pažnju i vrijeme vlasnika, te treba dobro odvagati odluku nabaviti ga ili ne, jer problemu pasa lutalica najviše je pridonio sam čovjek kojemu dosadi kućni ljubimac pa ga bezdušno ostavi na ulici, a onda zna se što slijedi.